Wangirwa muntu akoneka Mura kumagura Meru. Mheshimiwa Mbira, we are not apologetic to anyone. Mira is our business and so it is our cash crop. Karibu sana kwa Gete FM, tuna Mheshimiwa Joseph Ntweri Waki, chairman wa KEFIS, aturete ona rĩrĩa lombagite ona rĩrĩa Mheshimiwa is very proud of farming by the way, turete kwa Montuma Olemi. Thanks so much Mheshimiwa. Karibu sana Mheshimiwa, tuna ndakinga jengeta 23. Utongere Mheshimiwa tutore mutongerie na niwega ukari Montuma utongerie kure Meru. Ndio mwana jwegembe kuendelete atia etuonete tumakere kuringa siasa sana kimera kia mera yatonyerwa siasa ukawa mwanka maandamano ubole Mheshimiwa nkiomba kwira tu atia iguliko ni siasa iri kwenda kuringithwa kimera kia mera yatezwe ni maandamano ni antu kuganeria kana ukarandina thirikari kwa okurwa mwanka Mheshimiwa CS mwana tu Mumeru medikari Ntore ni biongo kuendelea na tu gugakarate ambwe nubo abana mpaka wimbira ntu itaronde kintu gitawo tongoria tigintu ose thakyo na antu babulete kwitho akimnya yaba kuthurana na tabakwethia yes na inya mbere au nkienda antu betu Bameru na muno antu bembe bundigire boya tafadhali antu betu ndibo ndete na izi ndibo ndete yanda itire mbunge 2013 twatanite mbunge ariku na nya mbunge twana Mheshimiwa Medikali Ntore na reo twaina Kayuyu twari na Kiringo twari nya na senator uyu kuthai Kathuri twari na Kawaburi twari na Karithi Tigania East na twari na Osuraim na twaritie mantu ya mirabo ya na tuwa turenda tuyana seria ya mira kwethia mira cash crop kena twatika buthe siasa na mira na kura antu bena beno turutu bena madwani ati sawa yes bwambere athai nende Meru ina kamili murimi mira ari wasiri wa agriculture kweli Mheshimiwa Ntore na sielesere boya kimitambo mitandao tuku ya Jumapili yes nelesa mibango erere wisara yake ya agriculture mantu ya mira antu betu kandi burombe nesima netiyo tafadhali mantu ya kubwithia maandamano ukwimirabu kurwira imirabu kwenda kuthiria kure antu bari embe yes na bangine antu bai outside embe bakufandi bakuana mbesa bakuinsight antu kenda bo maandamano bakubwithia mira yes tena cia mira itirambiririe oro yari ndi ya prive na inkumya mbangura wasire Ntore neo ya kureta inya masirika KEFIS babeto wa afa babeto inya karo babeto inya batukua ba PCPMB baba pest control board bonde kenda bethe bakithwaniria ura streamline mantu yonde akonie kimira yes kwina regulation zero kuri muntu no bigura bangi tutikwenda seria bitu kwenda ni mira endere utimi ukera mu Israelia utikwenda seria utikwenda watho then ri ya mire kuge tho utikwenda seria ino kanwana kuzumbura antu na mwera na so bibi kwenda kana thai birenda antu betu tuthikiranie twathikirania mathina yonthe ya mira ya ndreswe yari twine nyamba senda kuvai Kiringo twana sumbunge na Somali thai na bi I know I very busy akeria kuonelia mantu ya kuiria ya kuona thokwere ya mire kuruka kuonene Somalia na kateru ikuritarito kuo na neongura Mheshimiwa Ntore neo so antu betu twambiria andu ari twarwa na antu bravo tutethia na ata twatetheka nyakura antu batithwana se mantu aruyu bathwana se oru ari na bio kuona nyandu mire moyombo gutheto nyetu siasa kura antu bakwenda kwiriukia na thine mira yes na tugure mire atumiro eri mumero kubwithe siasa ringi mira ni menyerwo mire rengi prive ndi inkumnya kwengwe kuendelea thai na Mheshimiwa Ntore through wisara yake agriculture na tengete nyambia cia kwambiria Mera Research Institute na institute kura Meru na watanithitie ngwataniro na ndi part of this thing na Meru University kenda tu yana product ingi cia mira
miraa wine miraa even whiskey miraa juice miraa chewing gum kenda tuyana product ingi cia miraa cio tuma murimi ethe na baite nyingi ki miraa kuwa antu betu ra tuthukirie muntu ro kwenda utubwi ro kwenda utukithia ura tutona mono ngi wa Meru wina bata na Meru na wina bata na kimera ki sairieke indi muntu andua mnya kubuo thuka su akiri nyana matho nende andua miraa ndo bakuia bena agenda ingi agenda ti miraa ikanteli mpaka bara kono bagiba kwandamana ti miraa bakwandamanira ari kuna kingi makwenda kingi kinde neti bokauta mutu ebuti bokauta nibunge nibinge birungu byotumirwa bya kuthukiria tura muntu noro kuthukia noro utethia mithika lente ure ai arana ai sua nde sua ui ai o na kweria yara ombikana na ndari antetura kumnya nterazi antete kumnya ui na iritirite buruna na iritirite na tayari utetheria murimi omira ai tayari utetheria mumiru oro utetheria Kenya yonde muntu wasio Kenya yonde te Meru wake na madhwani yake ni ya kuwatania na agenda Mheshimiwa William Ruto ya bottom up economic transformation agenda inde antu betu ndendo bera twathura nei manto tutethi na siasa itare turi ni itarangui babe na utongoria ni bawe kanya barita ngui ora ngura mtu ai ya wini ngura ndi ne otha ai ngui ya kurita ngura mpai ya kefis kuona imbe na mbewe mbea kuona phytosanitary kuolelia iyo masingira yore mi yara kuringa na mandate yetu yara kutho yanthomera antu betu na bereta manto regulations ile icio kone mimera na mbeu na nurseries isawasawa kenda murimi wa Kenya tetheka yuni ungu tu ne thai itara siasa rakinya tukari siasa na tukelesa antu na muntu onde akelesa ngweke niriku lakini thai turi antu bereke kwanduana kethei muone tu Mheshimiwa mithika lintururo na ngui ya kumenyera arimi ba Kenya yonde ya kumenyera agenda number 1 ya thikare Mheshimiwa William Ruto ya agriculture and food security transformation ya agriculture kenda antu ba Kenya bethe na bia bia kwana kenda antu ba Kenya bethe bena mimera ikuproduce bia kuria ne kubwithia processing ya agro-based industries ile kuendekana no kuspithia biani yara yangi antu barake assigned so kwa ndere ngwantu angatukubanga maandamano bibu kwandamane ari imanto ni imwana nubukuthura kabu ithwire Mheshimiwa menya muntu naligara kauria Mheshimiwa mithika rinturite wenga CS Kenya tute kwigwa guntu kungi antu bakumeneria CS wow abu embe kaburumi atwegirumi kanimbi na toka thura mwenenu we muthura no kwenda uwa kabonge ni ka thirikari tetwere ku kinya ta murengi utara waziri wa agriculture ibu andamanire kinya yari nginye miakerenge waziri wa agriculture batatwere ku kabu kuimena ndi asia ni wenu bu mumene muthura asia ni wenu kaburumi na tomba kuthura muntu wenu uretando ni ainya tutu ni garia ntu bathwana jeremwe so manto ya moti manto kuthwania thai ni tera kuibanga ne antu aba watanera ba ita bakarandi na mutongori bamura twina thina ine na tombo ta dukana njire ine yere ingi saindi so itena ngui ndawa ya miraa Mheshimiwa kendekara wega kenda mukari wa Embe atiga guteta the way forward ni kubarigwa kwina cartels nyingi muno kuma airport kukinya Mwanka guntu gwita Mwanka Somali ende nyante to icionthe ibuitha ciona njira ya kwaraniria na kuolelia katero cire ni iriku na ni bau na neta ngui karitike kari neo ni ngura wasiri auite na kwenda kuolelia nturio wasiri mulaini thoko yonde gutuke thoko ni open na ntoru agenda emwe ya wasiri na kiniki manto regulation zero rende akulukiretu icio akulukitie na cio timbunge na mungu akulukiria nya bwana mpaka miraa no mimera yake enda sua na kuwata na kiwango kia njara akilo no kuwata njara na njara yako na mpaka itande utila tiri ende mirere enda ngo enda sua latiri wethe enda kura miraa ngira muyana ukathimura ngira muyana wendo enda miraa ya nusu kilo ukathimura nusu kilo atenjera mpaka na Mheshimiwa itekungana na miraa ne thimwa kilo ya njara sasa hiyo ni nini hiyo? Hakuna muntu na ndwara nene ngurukira so miraa ni bwo ntu kwenda miraa ambia kwenda sio na latiri kutuga kwina latiri
tukonia thirikari ni anjende mira kuna thoko ntore muringene kwithoko reo kwa lare kwithoko ne ko no Kimongoro tho kwanto yento thoko iria mwanya aramire ka sotende out ne kathimo boya na nyauri wabete kumanja be yaba kono umira ndi kuthimwa masigire na meya nere ndo na latiri na kilo ora ye eta na kilo ka ndo sumale eta na kilo ndege tike yenda soke mumuthie batithima njara ne kilo so inya bati tukwenda mirere kwendu ikenda so na kilo kuma mundene kamnya mundo ko ntweru agi kwendia mpaka ye kila yakwa eto twetganirie ne kilo yana mbura ke kilo ngutu mundene tuwe yo kolele munda u no tuthime ke kilo kenda twira na kilo ambura mana thatu ya tano ngiri kana ngiri igiri ikuringana na market na ura kukari itarira riu tiu muremi na muri uturo aketha kasi onge na nibu mwesimu akwa mwesimu alintura kwenda ende antu betu popo tukwenda tutetheka bwire bwithi atabamwa mukainde bibazwa na antu betu nikantu bara antu betu basi ya sore na antu betu abethi ya sore na ne antu nyoke akwana muntu kurwana na formula muntu kurwana muntu ukura ture na muntu utethia ende nyoka wa yetu kurita tweru wake waburita ina ukekera ntweru wake ngero watetheka so nitukwenda tusinsia muthwanirie tusinsia mubangire na kenda mireba itetheka mpaka ni kwenda nyaba aturimba miraiba ambire kuwatana ikundi na turinjiste arimba mnyekane arimba miraiba au gutire kundi kana ri utire nyumura utie system thai nyoko rua arimba miraiba no tuwasi lakini wanenge kile wambia cia sakwatia ende story ngewe ile cia kitambo yaliyopita sio ndo so na tena ringi mpaka wantu akwenda yonto mbira antu betu antu babwithie manto ya burita kubwithwa na ibo nto tukwenda tongoria right kuma village watu akwino tongoria bukweleweka na antu bathura antu bakwelewa ni mbithi na ciantu na nate antu bomba kubanganwa kenda bomba gwitethia ndiko wingi antu basetha no tongoria nyari ukona antu basetha nya wasiri kuno setha no tongoria kuona muntu akarinde ke wasi eti arake cabinet na no setha no na hiyo ni mseso mbaya na mero wa kilikiri njage te asiba kwa eni nyo thodhure muntu no kuake aria karanywa karaya uni muntu takwendendete mero na tendete embe na te mirakuruira bamwe atimye bakuruira pero atwite mandamano twite mira tukurura mira wirura nimbio kuruira ke mira rum tuzoraite no ambira tutikwenda ma imbibu kwenda kimu muthiendo kawa itukwenda gucokinya thoko landa itukwenda ku negotiate ucokia ate ya so kwene mye mwe by the way ni kaya area political will dinera mira na mire ingi my friend windari Netherlands wetu kuthia mantwa toko mira lakini nikitho kwera ri ohatiri maibitu mire ingwa anga mire kulita anga kura kaba ku complain arume wete kura mira basera ku yotuku yoni mantu ko ri burita mire ingwa waita ga thene onto London kinya report yongo ya ira ya organization ya London ne menyera mantu ya into mwanya yowere mire te thina lakini kaya ari siasa mira yongo London ya ingiro ke siasa kya Labour Party ureto atonyo nene tukaingamira no bubeta baingamira kisiasa lakini magwa ni drug hakuna drug mire tin drug mire mwira wanga ina compound angekari hiyo ni compound ikari ende mpaka winda ambie kwa mira 1979 kanini ni when I was momboy ende nanonde ya nanuko na ndi sawa mono kokona kwembibi akona bipunguete so by the end of the day antu baka no stories nitenda mtu ambira stories ya mira no tu story 40 tote kuminya stories ya ngato thoma internet iyo ni upuzi so bibi kwendekana na antu betu ituibange tubange arimi tubange atomera na kuna sako ntokat elite community sako ndenda members bakethe baikuo ariba mira bairengiste pamnyekana ibana bakiariria kwatu ukwariria ende omboti mambo wo imana ba nyate ene mira te atu mira te ndi ba mira ne antu bonga ni tutu baka bata ke kirinde imwe ni ndo ikurwase siasa se kuthukia bange ti siasa si nyangira unded na inya baba kurantu ete bugethi iba kumnya batekinya lakini kuthukiria etwa asu athukire mtu rietwa muthukiria endu akatuthethere tembi
kethe tukwenda ukaria mira yongo ni kwenda tubwithia strong circles tubwithia organization ya mira ira yumba kuthetera mira yumba etagwo kwina coffee union kwina coffee factories wethe ni kethe ni kintu onto mayani kwina KTDA wethe ni sukari ina mbondi eyo so tugute kuthe twina mbondi ikumenyera mukuririe mumenyere na muenderie jwa mira ne kwariria ndi watala ontole ntoriru na thurite mbondi member muntu yetu aginoti nkangi mbondi member nara kwa karo kwa afa no ngamirite mantu yau wekethe ni director ku baba beto atakeno kuna Mr Felix Mutwiri urote mama akibangani uramira mantu and development yemira ende nanukona waziri wala bagani nteto ende kuri muntu no binara bikurirwa nakabi kuthuku akiri atutwete tukandamanire thirikari tuibwe kobota kwandamana na muntu rabukwira no bwibwa yatha ndi na tirimanite nya nantu ndi mbio kwandamanira amuntu akathura akaringa matha na nthi urotetha cia kara utethia uro no muntu uro ku no succeed asi ati kwenda utethia karenda uturo muthini ibu onto kwenda urwa no utethia uro no nto antu betu muntu belewa ndorua kubuku ndorua ki muntu moya atethina na no mantethina mono muntu kweli nendete mira no ikungu endete mira saige gote ungi we ya nyumura no buthetera muntu wingi bikia story ya yeleweki na nguye kwani kuateria mwezi mwali ntura waziri wa agriculture na indiki department yake ya agriculture ki corporation yake ya agriculture na kimuranu bwana ntuwa kizaso ni ndina nguyu tutetheria murimi wa Kenya na murimi wa Kenya nya murimi embe na murimi miro ario tuolele transformation ya agriculture kenda tuingothini Kenya na hivyo ni ngwira tuenio ya transformation ya Kenya tumeothini muntu endethe ena bia kurabia kwana muntu endethe ena bia cia kwana bwo ntoko na thirikari ruto era president egure windio ntion subsidize bia kuria ndi subsidize to production kena gutuike the fertilizer yo kethe mbeu sawa sawa yo into bia biko kana biore mibio kenda murimi ethe na bia kura antu barita suburia kiongo na nuko no murungu no moya suburia ciumire kiongo aseru mutu yu enamire mauria mutu yu enamire kuwa antu abaingi no bafondi kura mutu nawe na atu ari mituri mei na atu thirikari kona itongoretwe wisara ya agriculture itongoretwe nturi ni usetgethi ni thokwera ya mpempe bakatala matho bakona wendetie nguniere mpempe ngirinya ukatha wina baita utona hasara wendetie mpempe ngirinya wende batwe thirikari through NCPMB tukawara ngirinya baba ange company ira orangiri than orangiri 10 endari ora bonko kendia nthi yambi reto na isungu ni mona reto minimum return kwa tu at least wesua uteasia ngirinya wendia mbembe ciaku kwa thirikari mwishima tasia tukai kuthira tuende kinga 5 aki pan mburi bungende no riunga ko no rigete kure north igembe no thimbirite kuo lendi thai no ngwira ndi ne thai na ni kurita ngui otetheria murimi wa Kenya number 2 ngwira antu betu no bethe bena subira mantu yo karia thirikari ya Mheshimiwa William Ruto ire tongoretwe ndi wasiri wetu agithure kindiki nuko ne bawikira mikakati ya kuinga komori ya kuinga amba ng'ombe ya kuinga ba maramia kasuraslas bakathira Kenya kuwi muntu bingi biria biwete bibise bantu as security na nibo amba number 1 bara amba na nene bankomori bamye baburi biashara nge kurita lakini ukasi antu na security tukabwethia hiyo ni uongo muntu thirikari ina ngwe security na amba bang'ombe bakathirwa na amba bara bakwangaisa antu bakathirwa Kenya na amba ba fix ndi tubangamisha bakangamiswa kenda murimi ariabo boya ku security iyo antu batwari ingi twarie manturu ya karitantu ko mbwene bwa thina ana bathome boboya sukuri bwi isido isa sawa ana baita bathoma ntwa computer baita technical institute ontona bokera na kaedo yani antu rube turite ngwesia witethia antu na bakita baita kurene yari ingi nkera antu betu tukwenda kithomo kyo sielewa kya kumenya ni mbitu kwenda kenda antu bethe bena criteria burenda kuthura antu ba muthemba uriku mantu agura sympathy akuna kia agura cia gayo nire kana wacio
turingaire muntu kura nuntu nabwirite kuringura kura mantu otongori bwase tha eno kona county muntu mbiro yangaikire ni masinema ni pindi ni thina age nuntu ni cinema pindi like this like that so lakini mipangilio hakuna, madhwani na tuitete hakuna, lakini miario tu na masinema. Sasa hiyo iwezi tusaidia. Hivyo mbote therianto ni mipangilio, strategy. Mpaka ya runde athome ukure ringira andikini likwanyu, from the land to the first world. Yes. Ukiakolelia mantu ya mutongori uku gintuitwa being intentional. No nyo ithoroke mnya ni mbio kwenda. Ukaambiria kubwithia maskuru kethe ni thomo bielekete umeakeana turekaeni antu wetu afadhali kuthwana cia tongori baba kwa thiringi bafite tunde nibo ntombira antu ba Kenya ukaguthitu kwenda we Kenya tukwenda kuinga mpuku mo Kenya then utongoria ni mtu na thuro wa nuntu na gwirite nuntu na ire na mbesa kana ire na other inducement we yake thebi ukuthiata ni inducement kethe bafite waringira kura kethe wa kaba wa ndumia rumwa na oga kurira ati twina barabara nuntu ni barabara ithie ugagwa tutina basari kutestima endire kethe no enderie akiekuneana na vefte na ngiri na mana tano then usilie tena asia no enderie urano mnyande ni kagomborere ni biashara ende tu anaikura kethe ntweru akinumya no mweya then wa mukulania na thiringiana wa mukulania na thiringi ngiri wakulane no karira ringi endelea kurira tu no tiro kara kurira kethe ukendia kure ku tiro tirira utongoria ntiba ibatalwe na manifesto ni batalwe na history ibatalwe ningwiri kuarita na ne ato military tena uare na ne ate ya karakari na thai ni mibango eri ku twenderia kenda rari ngituguria ciuria antu ibenda iba dura ekura na ubu ntoko na masimu aruto ay very serious na plan nuntu nenderia antu bakenya plan na baura ende ay very serious ya ntori nya batu tuti Mombasa next week kweta kware mantu ya plan kwaria ngwetu ki kuolelia mantu ya thirikari ki mbondesi to regulatory ile si to regulatory agencies nikenda sita sio lelwe baburi agencies zile zina nguo ya kuregulate hiyo ndo watu mantu ambayo na hata bukurita nguo kenda butetheria agenda ya mbeta ya bottom up economic transformation kenda butetheria agriculture kethe babange na ne nguire tukurita thai ko antu bonde bukithura muntu nethura na plan etha atina plan ugathura kongotie muntu theri etha atina mibango asana na hiyo. Thank you. Yes. Mheshimiwa Thacia News migambe kwa mwisho na sekeza 31 miango kwa mwisho ankura antu betu turombanirei na tuyane ki mwathani na antu ibendane bandu turitenera Easter agurigana ikwena riugara mwathani yetu Yesu na utie bata guthurana kinya mtu thate atwitania mathwani yaku ubutibwe kurwanwe butibwe kurwa muntu ronge antu ibendane tubamye by all ino kintu gabata ithure muntu wendo itho muntu witikia itho na muntu ina hope antu bakenya turege mathwani yaku angasiti anga maisa kuuma nya koma nya tumi so twitikiri maisa akabwa na tubwithura maisa akabwa tura maisa thuki watu wase mantu thina ikuthiata gwita thina ukaracia thina aria mantu awea no bwithie mantu akareta we uture na bwaku